بله تماشاوان هجاج بگم آگاهیم برفرهتر درباره وی مجاره دور بگرن نها روناهی حسین ریوبرا جوانا لباکور و رجلات سوریه دریا تلفونی را لگل ما آماده بله برز روناهی دمات باش به شخوا ون وکا یکیتیا جنین جوان و جوان شورشگر این لسوریه جبو آزادیا فیزیکی ریبرا عبدالله اوجلان و مشاد ریج لدار خستیه اتمسفیرا روژا دویمین آمشه بچرنگیه دەستپێکی ئەم سلاوی خەش بوو هەموو کەسین کو مەگودار دکن تشینن شخوا مەشەمە ئەف درۆژ دەستپێکریە هیرۆ ڕۆژامەیە دیەمینە ئەشتر بێسپیە جوان دەرکەتن و دوێ دەرێدا براشۆر هاتن بەلافکردن و بە مۆرالێکی بجۆشێکی هەموو جوان تەڤلێ بوون شخوا ئانها vê kêliyê جوان هەموو گیشتن رمێلان و وê derê şahiyeka mezin tê derxistin û sinfizyo li ser rêber apo tê temaşekirin بجوش بمورال هەموو جوان تەڤلێ بوونە لەسەر ئاستا باکوور و وڵاتی سووری و شخوا ئەرمانجê me ji vê meşê wek têzanîn ji bo azadiya rêber apo ya fîzîkî ye û dibin slogana ji rêber apo ra azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî şixwa meşa me roja dawî jî wê li Dêrîkê bê meşa me jî wê bi şahiyek mîtîngeka mezin bi tevlêbûna tevahî ciwanin bakur û Jilatê Sûrî û şixwa jî tevlêbûna hemû gelên wê derê ji wê jê re çêp bê wê wilo jî bi dawî bê بله پیامین او جوانین کو بجداری مشه بونه چنه پیامین وان هلوسته وان شخوا وەک تەڤگەرە جوانên شۆرەژگەر destpêkê de ji me got heya ku azadiya rêber a poya fîzîkî neyê misûgerkirin şixwa em ti carî dev ji çalakiyê xeber nadin û soza me wek tevgera ciwanên şûrejger û her ciwanekî ku tevlî wê meşê biye ew e ku heya azadiya rêber a poya fîzîkî neyê destxistin ti carî ciwan ji qada jî dernakevin bê navber bê hew wê 24 saeta di qada da bin بله بانگا و جبو گل هرمه و هم جوانان چیه؟ بانگوازی مجبوط تواهی جوانن باکور و Jilatê Sûrî ya hemû ciwanên cîhanê gerek anha di vê kêliyê de ev kêliyê ku em tê de jiyan dikin hemû kes hemû gelên Kurd ya ku li vê derê jiyan dike em xwedî li xwe derkevin xwedî rêberê xwe rêberê ku ji bo ku em hîro li jiyan bikin rêberê ku ji mirinê jiyan afirand em hemû bi hev re bi destek bi rihek bi canek em azadiya rêber a poya fîzîkî مسوگر بکن بله گلک سپاس ریفبرا جوانا لباکور و جلاتی سوریه روناهی حسین دلگل ما آماده بود آگاهی انداویجی درباره مشهد ریج آجوانان به مربخار وکر گلک سپاس بوده